Hey guys, welcome back to my channel. This is me, Bipomo, and if you are new to this channel, do not forget to hit subscribe button, like and share. Today is the birthday of His Holiness the 14th Dalai Lama. So before I begin, I would like to wish a very happy birthday to His Holiness the Dalai Lama, and I really pray that he lives long and he stays happy, healthy, and always cheerful. Sangma le just delay kam sang ta thring yendong di kharlana raya giveaway leda ingenang la ani ngajo ta sangma khensi re ani thring kyamgur bu she ko ithunga ni more and denje indu gi khenzo la ani di tenge thosra khare nyeba chinji jik tenge thosong ani denje indu ani kisi nyemba di nangla ani kisi khiran du judo yona raya ani khiran zo la ani yang process to ande phangrim chini dodang chik sheura thangbo kha chela na khiran zo Instagram mena Instagram download chi Instagram go kha cheni ra ani ondu nangla kyamgur bu che gi account yore Dalai Lama lani onde la khinzo follow chare Kyamgur muche follow chisani jela ani ngarangi Instagram account goblin_bride01 lani yora onde la ani khan follow chore ani kinzo nge ji Instagram follow chidi raya ani kinzo gi nge gi Instagram nangla par jik thongore par di ni giveaway khari imba ondi gi par re ro ani ondi par di khape chana ani ondi la like te ne ani kheran zo comment nangla thira ani khari chini ni kheran la nyemba di kheran so la raugures ani ta why you should win this giveaway do ya ondi gi ani kheran zo ma thira ani and the YouTube nangala comment khari share lana kyamuru muchi gi ta thanda badu and the inspirational quotes lanta chinju india anzu gi ya kyamuru muchi gi best quotation khagi imba do penacha chana ra kyamuru muchi quotation happiness is not something ready made, it comes from your own actions and oda ta wonden do kyamuru muchi quotation mangbu sungura wonden ju changma an kheranzu gi ta odi yakshu khagi ma wondi ani YouTube comment nangla sharu chi ani mixe di participate che da pe lelo re Instagram na do follow chi ani kheran zu comment che chipure like dan comment che chipure ani dindangi jela ani ngegi dindangi da gorgi marta dinda chicks na la ni ani winner swim ba di ani YouTube na la ni share che yi an kin samala teura an dendi ndu ani an kin zu gyo participate chi do ta ani ta nyemba di khare ma teura ya kin zu manga jila nyemba te che mduro samgra ta oni nyemba khar la na ra ya ani di thab di re the book of joy lashta the di thab di the ningba re ngarang thab rang re ro and di nga the mang the di loyal the yumang bu gorso ta dawa course khana na nga gyopo nga ya chiklo na thab yu gyurung bu lon de thu me ani khali nima lo na ma do ani nima takwa lo de ro da de yung mundura inje ni ta di thab di ani kyanguru machi ki thab re ra ani di Douglas Abrams korangi thinangyo re and dinje ani di thab di pe abudo ni ngarang di thab di lo di ngai yumo sho yi ngai nyam do mu yi ani di thab mi shinge mangbu shyo re ani kyanguru machi da Jasmine Tutu korangi ga gi ta di thab nangla ani korangi gi logi do da ani korangi ta khades tuimba ani korangi thandabado khari ta kangi nyangyo do da ande changma dumshi re di masini ta keranzo ta mize gi ta mize nangla ta kangi mungu tira one zo kangi dinzo ni sedang ro da ande mangbu lapke do ya ani ta dine ngadi thab ni ngazo shinge mangbu jore ta thab khona the book of joy le da then di thab di pe
ya bo do source ngarang la tinjin de ngarang keran zo le ma nyam du share chinge thosya ani ondi gi ani di thap di sawa sakya ani ni keran zo la post chei kesi ta kinzo thobaro jina di thap lai re di thap chipu mahimbara ani chikjo wo chana ya giveaway nyung do hoda ine thap di ta pe ya poira unchana ani ta di thap chipu meara ani kesi ani wa dikharla na an din ngala sheet mask tongba changma swe mask relaxation ya potash ra tanga jul mangbo re aloe vera yore cucumber yore olive oil yore ani aloe vera rice ani oops ani avocado da ta sheet mask mangbo ji sheet mask mi dom ni khendom chu yora ani sheet mask chu de ni ta kizi kinzo top na sheet mask chu rai re sheet mask chu da ani nga dige parcel chin tangai terengi ga parcel chini ani tangai ra ani kizi giran giveaway dina participate china ani gyobo yogo Instagram go che ani tangi la yudin sama chira ani dinda chicks chela ani len shago nge gi thanda bodu fans chedure thadi sama ani ta kizi kizo fans mena dara ya fans sawa ina an dekin sama chedu yi ani nga sheet master nga pe go yine ta nge go you kinzo la tedira ani ta kinzo ha ko da nga khagas ki kinzo fans YouTube fans kinzo la khagas ki cha yo un tyongo de tenjo indira ani kinzo injiminji ani ta giveaway la participate chirochi ani ani dinra chicks na la ani result ra so thopki yume ani nge YouTube na la te ani an keranzu gi nge gi thopge dinzu da ani nge gi message tang ran kenzo address na la tang nge gi pa dos chine keranzu ta saja khoi me ondil tangai okay saja laranga shin temos andi gya chupu lore dalo chige yenge dinzu lan tanga tang thuma la ya tangne nga extra charge du do shidi da disama do ne de ani chige yenge dinzu la ani gonda she ani ta di kya nang lo yu chupu la yislan she ya tawon di thimba ya boses ani dinne rojre ani changma lo ani ngi tong di to choyna ani inji minje subscribe like share chirochi ani nga ju jema jeyo and thank you so much for watching bye bye